chỉ bây ule tuân chung diệt chiến na chuan sum chung chang kanon soi du le do na mun den min lo ngai thak sat ula kan ti ni July tha a controller auditor general of India alam toile ol samzonga CAG kan ti chin in report ta chwa Mizoram sorkar sum din hun kan sia thei thar bera Mizoram sorkar in poisa indaih lo na Cheng Vaibel chhe zariat somriat pakwa point pariat panga anei thu ve hi tun chum zir chiana chuan kan soidon ani Mizoram sum din hmun hi a thalo ti mi puin kan shedeu chupa chuti line thu in chu atam china wangin minol puitan chuan sia thiam a har thin ani tuna kan soi tur hi CAG tarlan dan ania kan shiat ma sak tur chu CAG hian thatin India sum din hun mai ba ka state le UT zongzong sum din hun hi atar chok zia chu atar chwa thin na chu website ta da ania heta tarlan ang hian CAG website chu cag.gov.in ni in heta hian Hindi le English a oma English a kan endu chuan cag.gov.in/en kan chu anga English in alo langang kaini tan chuan Mizoram kha kan hudu awangin cag.gov.in/ae/mizoram/en heta langang hi kan chuanga heta hian state account a hian kalin thatin report ha kan endu ani awangin monthly account a kalin monthly key indicator a kan kal le anga kan endu kumle tha kan thang to don ani kan soi tuma kan lo ma in kan zirtir masalok ani ta chuan heta tarlan ang hian kumina kan hmuh theih thar ber chu July thla khi alo ni ta ani tuna tang chuan hemi ngai thla te chuan thladanga po in mani in kan ram sum din hun kan en thei don ta ani ti chuan July thla a kan ram sum din hun chu kan huta a kan din hun ta pui in lo thlir ho tiang heta alema lang ang hian Mizoram sorkar in kumin sang ni le somni panga atanga somni paruk chunga rulle ngai lo sum a hmuh bei sei revenue receipt anti pumpui cheng vaibel che sing khat sang ni zapua somli pasari point paruk pakhat ani lain July tha thengkhan cheng vaibel che sang ni zaruk somli panga point pasari pakhat kan hmu to ti alang ta a chu kumina hmuh tuma changa 20.43% ani hei mai ba ka hian sumbu tumna chiara sumbu dan atnuaya hi alang veka chiar thei ana ani awangin sei vek lopang heti laya poimo tak chen khatana hote ni si kan han soi du chu mi chen khat chuan sarkarin budget apa sian poisa om ta emong kan ti china hei hi ni lovin ata tola poisa hi ron lut bek ani zok ani chu heta hian alan chian hi ti chuan hei hi alem lang kan thak ta a heta lang ang hian kumin chhunga rul le nga ya sum hmu kan tum capital receipt anti khoi emo atanga sumpu pungpui cheng vaibel se sang khan zaruk som chari paru point paru panga ani lain July tha thangin cheng vaibel che zakwa le panga point pasari bial atling to a chu kampu tumpung pui atanga 54.02% ani ta ani heta hian siat chian ngai om ta chu alem thar tar lana lang ang hian rulle ngai lo revenue receipt kan hmu thum 20.43% sia kan na hmu lain rulle ngai apuk lama chuan kan puk tum chan ve aya tam 54.02% kan hmu to thunga hei hian sum hmu na lama kan sarkarin har satna anei a phaulanga sum a hmu that lo awangin apuk lama chan lain apuk zel lo thei lo ti tar langani engpo ni se puk emo puk lo po in kan mamo awangin sum kan hmu chuan han lom khodila hemi alem adang hi kan en chuan sarkar sum hmu zong chu cheng vai be chesang thum zanga somnga pakhat point pali pakhat alo ni ta
hei hi kumin chunga sum hmuh tum cheng vai bel che sing khat sangli azaruk som hi pali point pani paruk atanga 24.28% ani ti alama alan chian hi kan chief ministerin tlawn chikima kan tlawn po ina sum kan hmai theilo ati dikzia aron lang chiang ani summan na lam en ve thungila heta alem thar lo lang hi kan en chuan July tha thlengin Mizoram sorkar in cheng vai bel che sangthum zanga somnga pakhat point pali pakhat amang to ti alo lang chiang le ta a he summan hi kumin sangni le somhi panga atang ni ru pumpuya summan tura ruaman cheng vai bel che singkhat sangli zaruk somhi point panga pakhat atanga chuta 24.29% ani heta sum man na tarlan hi she chiang lu chuan en uluk shet angaya sub number a le b a hian sum man zongjong hi a pin vek ti hriat tur ani a c le d hi chu dalan ve shim shim ani ti hriat tur ani chuan revenue expenditure a sarkarin cheng vai bel che sangthum jali somli pakwa point pahnih pakhat mangin capital expenditure a cheng vai bel che za pahnih point pahnih bial a hmang thunga asum man 97% chu revenue expenditure a arala capital expenditure chu 3% po atlinglo ani hei hi kan ram mutan ania sum a hmuh a hmanga a tha chuti arwalin a hmasawn na hnathawna sum thok chuak le tura sum hman chu a sum hman cheng za zela cheng thum po atlinglo a hei hi kan siam tha thoi lo chuan kan dinhmun a thalo zual zelang hemi revenue expenditure kan summan cheng vai bel che sangthum jali somli pakwa point pahnih pakhat zinga cheng vai bel che sangkhat za somni pasari point pahnih hi lo atana man ania cheng vai bel che za somthum panga point bial pali hi barul na atana man ani ti alan bok hi tu te mo thu soya sarkarin paisa anei nia tarlan ani china so thing chung chang kan zir chian na po kan soilan to kan sia china mi sang kwa zakwa somthum panga lai so thing man sarkarin abat saklain chumerul na tur chu sarkarin paisa anei sa nia soi kan soi ang te kha CAG report atang hi chuan amak ta he ho leti hemi milem thara hian alang chiang hle ni hei han en wang ula July tha thlengin sarkarin cheng vai bel che sangthum zanga somnga pakhat point pali pakhat a hna to a asum hman po cheng vai bel che sangthum zanga somnga pakhat point pali pakhat chia tho ani a a hmuh zongjong a hmang ral zeka kumti ra khan leiba nei ni mai lova sum in dai lo na neya bulan jana wangin poisa nei ngai na awm lo reng reng hemi alem dang kan phau chua hi han en leila kan sarkar hian kumin sang ni som ni panga le sang ni som ni parukhian sum te punnan cheng vai bel chathum point pasari panga pu chwa tir atuma ma se poisa om lo awangin cheng khatma ala pu chwa tir lo ti alang chiang he ani poisa kanin dei lo ani apoi tak zet zet sarkarin paisa nei lo chuan kholaya paisa awanga tuna phei chuan sumdong ho an mang ang tak zet tua ta thok tu mi engemaw zatin an na an san to ani hi in sa le eng emawa to fat chhor thin te na chol thup awangin ni tina in ho fa thin ten a tho tur an selawa mi pui kan mang ang tak zet to ni helai hi mumal zokin kan la zir chiang don ani sarkar hian puk tel lawa sum hmuh tum revenue receipt asiam thina chu mai baka revenue expenditure pason na na thona tel lawa sum aman na tur achu chuwa nuwa sum man ban om thei don nge don lo alo lang thina kumin sang ni le som ni panga chu som ni parukhian chutiang revenue expenditure ai chuan revenue receipt cheng vai bel chel zanga somruk pahnih point pakwa pakhata tamjok tura chutin ma se alema langam hian July tha thleng chuan paisa chuang chu aum talawa aum lo po ni mai lovin revenue deficit cheng vai bel che zariat le pathum point panga bial anei meka kan din huna che tak zat to ni chu aya lamang an thak chu sum hoin sum hman a dei lo na tur tak tak
poise indaih lo na tur kha sorkar na chu thina hei alema alang ang hian kumin sang hi sumni panga le sang hi sumni paruk hian sorkar chu cheng vai bel cha sang khat zaruk somnga pakhat point paruk pariat laya sum indaih lo turin a in chhut lo ka chuta chuan July thla thlanga sum indaih lo na ane chu cheng vai bel cha zariat somkwa pakwa point pariat panga ani ti he CAG report a hian alo lang ta ani te chuan kumin July thla kan hman zo a kumin sorkar kuma thlasari kan hman hian sum indaih lo na kan nei chu cheng vai bel cha zariat somkwa pakwa point pariat panga ani ti alang chiang ta a sum hman konga kan in siam thafe ani lo chuan sum indaih lo na tura kan chhut aya na sain kan indaih lo don ni in alang ta ani he engtin omzel ta kang mo tiang doin engtin nge kan ti zel ta kang mani ngai dan puang chuak turin India dan puin salen namin pelom tiro komena ngai dan adu apiangin in soi hau tiang upnyang min ngai thak saka wangin lom tho kan soya kan zir chian na ron chuak zel tur zel thei tura kan channel subscribe tur le notification on turin kan zom veka cheu hetiang thil sheve tura in du te lo share turin kan ngen bok cheu ani